Šta će nam snimaš, čovječe smo? Koliko? Šta misliš koliko je? Daj malo. Ja 2003 najmanji. Najmanje, šta smo proživili, smo prošli? To ne vjerujemo pisati nikome, ni da vidi čovjek ni ništa. Znam da palite na vetle i u golići, ko gledate njegove vojci. Šta poginu? Poginu sam. Kako meni otac daj se, daj. Daj tu meni sigurno samo ja osnovno. Pa samo je ništa bolje. Mu je 3 brata, ubili i oca. U mene otac, 2 brata, Amidža. Kad dođemo od tu onda ćemo tek da idemo šta nam još. Znaš ti da za 2 mjeseca koliko? Znam sad. Znamo. Samo što ima oči. Tu je. Ali što ubije sebi, ali ubije još čovjeka pored sebi koji se ne bi ubio, jer rani još dvojicu. Usto. Najgore je bilo prvu već na bulju. Haži. Kad smo 15 upali tu gdje smo bili skupljeni, gdje smo došli rano tu, onda smo počeli da prelaziti. Ne snima njeno sad. Došli smo tu oko 12 sati dan. Uveć smo ušli negdje oko prvi mrak u bunker. Evo u bunkeru to je naš logo. I tu je najviše, tu su nas i Pa koja je procjena, koliko vas je poginulo? Pa, možda i 2000 fali. 2-3 možda i više, ne znam tačno. Ševa, non stop. Aha. Jel imamo prešao? Jesmo sam proizvodi svi vodiči. Aha. Ovdje napu penjam i onda nasimo vodiči. A kad smo više preko bulje, onda smo zavinjati. Pobili na Stenkovi. Bježe i Srbi plaću u jebu. Napraviš nam zasjedu nasnagu doli ispod Medića, a rasuli smo za 15 minuta uz Kruz. I tu upad tako 2 kolone upatili i onda kada po svijetu. Bili moji iz ekipe Muđini, bili goltevi, brski i batili, ali ljudi, nema. Gol se je služio čiram tim generala, sam pogdje. Šta ću da kažem, da ima da se priča. Znam, David. Reci kako si preživio. O tome bolje ne priča. U stvari nikad se ovo važno što nije ni desilo, ni čisto. Čisto sumnja ne si ikad ponovno. Reci kako se zoveš. Bahirin Hasanović iz Glogomira. Znači, bilo je teško. Bilo je teško. Ali ste izdržali. Izdržao. 6 dana hljeba nismo jeli. Od početka smo, kako mislili organizacije, počeli smo sa prvu liniju morali da pravimo. I sve je tako teško. Konjević polju na asfaltu, u Kamenici, prvo bolje. Hoćemo i nositi gore. A reci nam u Šibenci kako se unutar ponaša? Kako? Kukavički, bježi. Kako se može ponašati čovjek koji ostaje svoju opremu iza sebe? Živ. Kad pištolj ostavi, a rano da nema šta da priča. Pušku ostavi, nije ranjen. Ostavi transportir, živ, zdrav, pobjedi. Kako se može čovjek ponašati? Ajmo, ko je slobodan? Gdje su ovdje po sviju? Ja sam ranjen, nisam ti ostavio. Koliko ostalo na putu? Ja sam išao obično u čelu kolone 284 brigade išla pretežno ili za prvi ljudi koji su išli za Brskog bataljona i Pištarske brigade. Obično mi išli iz njih i tako da nisam siguran u neku konačnu cifru. Znaš nešto orijentacijno onako koliko je ostalo ljudi u putu? Od Srebrenice do... 1500 do 2 sigurno. Minimalno, to je možda najmanja cifra koja sam reći. To da čovjek ne bi slagao, a vjerovatno opet laž već. Istina je već. Dobro, da se
Ali za dlaku je da je ostao još sad, nije dan sad, smo ostali ovdje ne bi. Kad smo mi sad u probaju ostali. Ovo je džehennem, gore od džehennema. Za 2 dana bili ubijani između se, sigurno. Gubi 10.000 ljudi. Sinoć čovjek ubi, baci bombu, sam sebe ubi i radi još na likačke ljude na onoj livadi. 10 ranije. Ja, sinoć čovjek baci bombu. Jedan se ubi s pištolja. Ubi sam sebe. Sam sebe čovjek ubi sinoć. Ne znam mi to objasniti ljudi. A se vidi onaj kad kaže ljudi moramo ići, gladan sam i uze bombu, izvuk osigurač. Nije to ništa. Smo jutro sjedli pored mene momak. Sad su rafali ovdje mene, a jednog momka ovdje skroz probuš.